reka nongere mbwire ingegera zanze kwiga zikajya zirwa zirukanka mu mago y'abantu, mbabwire ko ibishyiko by'ubu bitesha uburere. Murareba umwana uko byagenze. Uyu mwana rero abandi bose bagiye mu murima nako ntabyo nzi, ariko icyo nzi cyo ni uko yafashwe n'amashanyarazi, akubitwa n'inkuba y'amashanyarazi. Ni gute ubona umuriro uhanitse ku nzu ukazishora n'intoki? Niko naraye ndebye muri Kigali mbona abantu benshi umuriro wafashe, ariko se atari umwaku. Ibaze, yashatse icyo gukandagiraho n'urwego arurira, arangije afatwa n'amashanyarazi. Mwabana mwe mutwara abana ku mashuri, niba mwanze inkuba zirabakubita zibakubitishije imirabyo y'amashanyarazi, kandi niba wanze kwigisha umwana yamenya ko burya uri kumuhemukira. Naticwa n'amashanyarazi azicwa n'inkuba, naticwa n'inkuba azicwa n'inkoni. Wamutwaye ku mashuri, icyo uzapfa kari ukumuha amafaranga y'ishuri, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we. Iri ni itangazo ngeneye abantu bo muri Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo ntabwo abana biga. Uko byaba bimeze kose, Sudani y'Epfo, muri Kongo, hehe hose, Kongo Kinshasa, aho hose ndimo ndahareba, bazenguruka nk'umugesha muke. Ariko mbabwije ukuri, mujyana abana mu mashuri. Niba mwabuze umutekano, mwifata abana banyu mu mashyire mu bibazo by'igihugu cyanyu, mushyire abana mu mashuri mwabagabo. Mwirwa mubeshya ngo murakize, mukize iki mwandyarya, mwirwa mwicana muhemukirana, mwirwa mubeshyera abandi ibiki n'ibiki. Mwakwicaye hamwe mukigisha abana banyu. Uyu munsi ndababwira mwese abatuye isi, mwabonye ibyabaye kwa Kadafi. Nutigisha umwana wawe zaba wihemukira. Itangazo rivuye kuri Marise. Umubyeyi wese ufite umwana akaba azi ko akoresha umuriro w'amashanyarazi, asabwa gushyiraho akarinda nkuba iwe. Ikindi cya kabiri, agomba gushyiraho umuntu uzajya ugenzura uwo mwana. Yamara kugenzura uwo mwana, agashyiraho umuntu uzajya ureba uko uwo mwana ahagaze. Urandebereye iyi ngegera? Iyi ngegera nari nzi ko yafashwe. Yari yafashwe n'amashanyarazi, naho ni ikijura cyo muri Sudani y'Epfo. Ko wangegera we, ujya kubeshyira abantu ngo duhamagara abaganga, ngo duhamagara abahe n'abahehe. Ko wangetura we, urabona ibyo ukoze? Urabona ibyo ukoze wa mbwebwe we? Dore uko asa nk'agasuku. Abantu bo muri Sudani y'Epfo musukwanyu, kwasa mwogasuko musa gutyo. Ni gute